Breathnach go Cluiche seo a Portlaoise Mhórdha Laois higher go fin Leathcheannais Google line faoi 7 déag idir Loch Garman agus Gaillimh agus Domhnaigh faoi Mionúr orthe ag Electric Ireland Loblo géine aon seo agus don fórne móil Páirc tá far go hálinn fádan seo a Portlaoise agus masúla sorchaimlint thug na fórne seo aire chéile rí 7 ochan a chat bhí ceappa go se bhhaid níos gcuide agus níos géad a bhí se an lá úd a Páirc chéanna tosmid le furin na Gaillimh ar dús agus a Arúháin tinta go siúd faoi stúr Kenneth Burton ó Iomána in Gaillimh agus ní Thomas agus fear bhí gans ar glob sin a rúisiid Breathnach. Os sin O'Connell as a guslan gar tá iste sa gúil sen an cón as a mólacha tar mar lán choolaí agus tímó sin tá sé Brady in gantí ifir sé Aidan McDonough in gantí ifir cab bhí sesna rás a gunne Loch Garman sa géad chlufa idir na fórne seo agus brá leis an cholcha cín. Tá captíí na Gaillimh sin Sean Moran as a guslan gar chama esin a lá na Páirce agus tíh leis tá Cian Hannon berta go fu Coolíneháin an duine a gunne Loch Garman sa glufa sin. Gos Lohannig ifir a de esin a gimar goma Jack Shaughnessy sin an bheits an pocan na séir go háile ní hosin ifir dóag Jody Canning tá an Ronan Cahalán isteach in áit for session cool a gunne Loch Garman agus Bert a dtína lántasach for cool go háile Calgary siid time McCorry ag ifir a tíide agus Cillian Roach in gans ifir a ceirte Cillian bhí banal na bliana se caite chamá mar sin neart taí ag imnoirí na Gaillimh. Furin Loch Garman bhfuil an rud is smú atá in easa Loch Garman ná in príomh níoscire take up gotí seo sinna Sean O'Brien for se náid a híineag a gunne Laoise níte ar fáil an trúna seo tá se gortaí mar sin buile mór go Loch Garman Sean O'Brien i bhí rás na pocan na sira agus ón imirt. Se Martin Dempsey tá a gúla go sin Kieran Gettings tá gibh tí agus tímó sin Dara Roin anhá a gibh a sé gotí seo le tíomh Kenny Murphy agus Páirc Devereux. A lá na Páirce tá ón Wheeling a gibh a hocht agus mar níl Sean O'Brien tá sú an tíomh a híineag se Jamie Downey agus isteach ina onad in gandí ifir a fiche cúg i méise ar a dahat slat fecin Berlin. Se ón Kiltile tá ifir dóig for seis na ráchúlín a gunne Laoise a hain agus Jamie Kennedy sa gáine ifir síide ráchúlín ach bhí siad a bra Sean O'Brien mai derma na scóirní amsir mar sin testa scóirní ó Kennedy Tobin mar lá tosach agus Jack Sheridan ag Leathcheannais chamá mar sin. Buile mór go Loch Garman agus Sean O'Brien anamman ar fad bhí sé rás ar fad go Loch Garman. Gotí seo sa bheachtas ach don nói fiú am háilin na fórne seo béisiid fós sa glufaí réhráta Cárthach Canis a Breathnach ach bútar tu go siatain isteach go clufa Canis Laighean agus sin an dúis atá. An réitear an trúna seo an maididir trasdóigh dóhéag sinna Brian Kearney agus Brian Kearney bheits a bhaid na fanóga anneo agus tá sé te gon na himnoíocht tá sé te an réitear chamá agus bhfuir cool fáil fiú réine agus níos a bhád das ar tá tíú na mar sin agus tá fórne fós duna TF Social, Tim na fórne seo i chéclufa Mionúr Google line in imniúi Google chonacht agus hála sé na Páirc chéanna clupa 7 nach chin agus tá sam gra locht Páirc Honda na Gaillimh ansásta Loch Garman go sin sásta taistil go Lánraí an lá sin bua comporta go a gáile trí fichi cad a gáile híanana hochta go bhí echt Loch Garman ach nírá na himnoir ar fad ar fáil Loch Garman lá sin rínta go dtíhann ar turas scoile in deire 7 sin mar sin neir chun na himnoirí takeí leis agus bheith muid a súl na cabhlíonn bháid níos géide an maidin seo ach gáile hímar sta gandachaí bána Donald mar siad san an irin atá gimmert aspála go techniúil in seo Google line agus ach Garman a fánachs na gandachaí corcra agus buí úr an tífeic is na fórne seo idir chéile in gandí dúharm agus gandí bánach tá seo ad níos áisiúla cheapin fu an máin leis na gandachaí bála agus iad san lads Loch Garman agus slua aspáilísteach chlán agus card a smú hín te na clufií seo mar higanship agus an dáir fáil fiú réid Fud na Gaillimh na cool a fursid Taig McCorry tá gimar san ifir tídeag as na sáisialí imime chud Iomána le na sáisialí hí tar leis padí gimar lá na Páirc an faoi fiche ar in na 7 ach imime a pelle a cum míal Breathnach Gonamara agus fearta chamá leis líad mór tá leis líad beg agus bhfuil dimar iadidir rih idir chundé mar sin tá sé sa míanach aige agus chúise críomh na héan féile faoi chublion déag rinne hían an nura le cum míal Breathnach sé de hóscóir a gunne nó áras go fi canna sin ach áhá mar sin gcuirsaí pelle agus blian eile ag taig san rád seo. Cillian Roach mar lánta sa Gaillimh bhí seisnig mar gunne hepredáin go fi Leathcheannais se háil Gaillimh hééis an breise gunne hepredáin an nora agus bhainnear taí ag gimú na Gaillimh Loch Garman má dearma Sean O'Brien sin an buile smú go chun de Loch Garman nachhfuil sesin ar fáil. Mar sin ceanasár ar bhlá cliad ó cúdéile náid de dóhéag agus an sin sa glufa Cárthach Canis
bu comportach go maag Loch Garman chun de Laoiseach sean na Brian fel náid híine go ná sin agus léir sin béidir commas a teige ach tá muid súla caibh din tváin seo idir an dáidin seo agus ásta báint leach acu so glufi canis an deir seachtain seo gan cumig adálas be na fórne seo I gimmert in sat juggin ach cannot to measure the glufi canis line feck modlin is a fad ben the Greenish this minute means na gandachi agus na clogged bui lads Loch Garman agus neart gabon agus tá Jimmy Downey imi dad slatic gimmert in go Loch Garman noch feck kevis dan tús gemacht le shot sy cín hanan Harach pon gan leers gan stach it's Joe Stephen Kane is kilchaneran ta spása Kane fi sos tan for go hall in your father shot Cynnealach furfa seachas an tas agus Gaillimh gon contra Ibru mach fada le Dara Zimmer fairly via the panel of Chicago ach in contra mi mu ag fer chrachwil chédéirecht agus chéad pocamach veis an chug Martin Dempsey fair sa gomon stadúchin ó le balla Loch Garman can check Conn Glóta machfad le Kenny Murphy ach ní Eileen Murphy is sin cheanú ní mo kama beidir ag fairní védan agus vi chi pepper mar sin ort bi dakarach Murphy dímach a Shane an ursin ach neart tamil ge a sin chur in the heart agus puck strasse veis an go gaile agus Jack Shack see ves vain the puck in the series go gaile chama tenta gama Brian Ivers and Shin go Loch Garman take him come out gan Cluffy there Ryan Anawa give it a shea go on Loch Garman can't late to get das and Tom Robert Burke agus smachti a go hall and ching found the guy of it agus Cassin shot and Gus Lohan and him call the gun day chlár agus giffen nach mech agus timid ahead the night gun chlárach Leathcheannais Nora Mori every 12 blint agus Gus did come out and pucks here group ticket agus chance chance ag Jack na shock to see heish on the second is gate score am shoot in Chelsea Glyphit you know if already a few Tráchtaire on Portlaoise for Hurling feckin jib the lead to ball and lead tail it we should not go chuir the course no iske drainage stach on Portlaoise is on job into a cup ed nights and Concha Bultic shock to see agus in Concha mi mu mar Páirc could move gaile I fear who's the himra Con Zimmer agus Connick shock to see Joe Downey hates in Concha Pucky Sauce agus Pucky Sauce ag Lohan Gus Brútamach a Tíbdíine free Rú getting Quillen agus tenta gamag Quillen agus puck shasa veis on can you chill of a gaile heish chodam gaile can they score fós Shasta Tokini Kiana Sorach Gaillimh Ishta Shelvaku Said Conscian Sasna Smachtia go hall in Thompson Cahalan Angus Ronan Fogach and Contric Shaw Moore and Captain California Heish Páirc for the move thank Conscian and Sastan Angus he Smachtia Cahalan and he fought to Ash Egmoran Angus he here score fought to Gaillimh Haitian Trinumad Tira Kate Tinch mach Murphy is Nurcha stach na love chédéirecht Pasal das and Chinnig Loch Garman a Nurcha Quinlinen Is he doing what had meters the pass ni shach ni low agus Concha Tucky Robert Burke Roshkipi in session bottom marsham bottom dohiev even yoga agus could cup dan I rasha scale has book about rasha scale march agus in blian scale benach katse ag tromloch na scholarisa one will should scenario test Conscian Bultach in Keenach sin late agus am Eskin shot he's the passing Garo Holamu Loch Garman tall up great low Conscian am shoot he fought to go Whelan Sheska Kuig Slatabach ach in Conscian Mimu Martin Head Puckmach ag fair chustan Gar Ocean O'Connell Session fada ag Ron Callanall ach níl leis Bishop Grúte ag Kinsella Can das ag Kinsella stachan sin Joan Lína Lán tosach ach hí sin costa go Lee Murphy is ball the chríoch
Inch Sheikh Fad O'Connell. Agus Gaillimh Hurtamach Gama. Goslón Helena Cárthach Cúchéin Cúncha Ceán Fada Isteach Mishi Roada. Tá mai cheappa go méid ní bheith Cilín Roach an Ceán sin chuineal iste. Agus Ceán eile imi mú Gaillimh. Sin Dempsey. Ceán Ísil Bultige Joe Downey Plabba sí sinach. And the Chaman to the Gazatic Shea Brady sin. Spórt and shot ag Hannon. He will have a clay. I guess she touched the Gazatic Hannon on score fad. A Hurling session ar fad o Shea Brady Leathcheannais nimmert. Agus chus an Canchin Gazas Harn Sas mar sin Portlaoise Páirc na Gaillimh first Ceán an Tíomh Ceán an Duine. Gon Loch Garman couple Tráchtaire in. Agus a réitir tíach cínta go bib in sure sin O'Connell Mayall. Go Ganzi Maroon na Gaillimh rochas leis an Ceán Corcra. Ní hort fáte an chéadúr an seo ag Jack Sheridan. Cáilte Sheridan fáte leis Brady. Leachú lá na Gaillimh an láid agus Ceann bulta ag fáte Tadhg McCorry. Tadhg McCorry Casa agus a sí sin tóiste McCorry tá agus glóte ag Tadhg McCorry. Man for Paddy Péide to Cédín Sicarte Ceán fáte ag Tadhg agus imir mahan verticu agus Tadhg é sé héin hocu síos. Chéad chance Harn Saston. Lohan an Ecolach is sin í leis an Ceann sin chuineal iste. Agus Portlaoise bheits an go Loch Garman. Scór leis tá Loch Garman ceappa. É sé numad. Agus Whelan hogus an Portlaoise seo. Stach Joe Sheridan. Sheridan agus Héadán McDonagh. McDonagh. As Blonry. Robert Burke agus am aige. Ceann seach troch fast ag Burke bhí sé gira. Mór an amsú. Ach, Ceann sé fáte ag Loch Garman. Brian Ivers. Pass Gear ag Dara Ryan. Dara frí bhrú ní féidir seach isteach sa lámhan tíúr. Agus an abit inta Cellan. Agus Ronan Gáis. Spásan sé Gaillimh tan leachú láid. As an nimmert déta sé thuirtí bhiste. Tóca sé faointe á scór das. An scór fad. Callan agus Ronan fáil scór ó hain. Límar dála mar sin túsma ag fuair na Gaillimh. Agus chéad chúlín fáte acu gan éon scór fós ag Loch Garman. Ceann sin biste agus fáte ag seachtasaí am agus sin beidir tuaifin na postaí. Sé ggéir chun cín an pass lámh Callan. Fós ag imótas seantas chúlann seo cínte. Feartaí biste fáte bhfuil cúlann seo Roach. Cole ag Cillian Roach. Cruithe Callan. Agus tú splód an seo Gaillimh. Agus fears go hána na cleagá mai lochas túisce de Gaillimh. As go níos mú clúgus cáil le cuasaí pelle na Iomána a chána obair dinta agus an dulchan cínte go riadú a benta. A chaintú cír Seán McDonagh. Bhí sé mar réalt minar cúpla blianach an Gaillimh. Michael Burke bhí gimmar Tóban agus Cillian Roach tá nóí. Agus Oisín Lohan atá ar benal sínsir na bhí ar benal sínsir tústa bliana mar sin neart obair chuine acu. Agus seo seansan is Loch Garman testing scór. In the card gan éon scór. 8 na caitin ceann sin bulta ag Ryan. Ríon sa súla imí fáte agus grúte taobhiste sin ag Kennedy ach tenta go maith ag Sheridan nuair sin ach ní raibh leis bheith crín. Agus puck 65 atá fiad go Loch Garman agus tá sé tastal up scór cín tamsú. Dara Ryan. Then Neil Sean O'Brien ar fáil. Agus is bud mór sin fiún go siculach go Loch Garman. Dara
Fáilfriúil an gan seo thógáil agus builte go maith ag Ryan Harn Sasnan. Céad scór fáte acu agus lína me go léib na caite. Garhain's Gaillimh, machfáile Lee Murphy. Murphy ceann briste síos go deas a Gaillimh agus í fátain seo ag Cian Hannon. Hannon fós gimach lena bhróig agus well tar gur fáil agus gan sé fáil ar a líróid. Gaillimh i breanú dáinseach. Má chulaí Gettings mar sin tug sin ceann seo. So Jamie Downey, picky Susig Downey go deas. Come on briste gartain sí sa fada. Briste go deas, blis scored troi Joey Tobin. Agus I chéad éireachtaí Tobin, chéad scór, Fragrama, agus rá scór fáte ag Loch Garman. As I chéad éireachtaí fear, come on Leathcheannais, an lán tosach, mar sin an bhearna Laighean acu. Sin ceann mór mílteach. Brise fáte Ty McCarry. Níl le taigí figus I chéad éireacht agus iminn si Haran líne agus puc slasa. Ceann sin tangháil deas ach brisin díoch fada le Zimmer fear Craobh. Dara fós gimocht agus Dara le rial buntas de fáte agus puc séir. Fair nús cinnín róte bhí gamer te ban seo mór na hain. Mar sin near tahiad go háirnta blian simneisiad. Agus I bheice mu corta buíonn seo. An tickbag ceapin go Páirc Devereux. Mar sin chur seachtas I chéan amúach bhí se bhaidís fuid amach agus teisig na hinairí isceáil seo. Tá se bin níos túna fiú na bhí se né. Agus ní le chuoíonn seo Portlaoise. Seachtasí agus an ceann sin fáte ó posta builte agus agad sí machfáile Gettings. Bhí mar cúla héanach le dúr an Breathnach an posta builte, ní minic eice muid sin gúsaí Iomána. Agus péide nachfuil fáte Gaillimh mar déach an bhearna bheith níos mú. Gettings teinte sin fada deas isteach a lámh Quinlan. Quinlan fós gimocht a luas faoi. Quinlan a gear tríd an slitar cod aige fáte eisiau Downey, blocáil ítach. Ten ag sen cón. Agus Gaillimh gré sin nach lán an iairí lo. Downey ní sé gur an John Troy flicky an iairí leis. Zimmer at that wach. Fáte eisiau Kennedy. Agus bhfuil Kennedy an críochtaí na scór níl an ceann sin mú. Go chéad beidir splank sa glyfa. Moran. Sin ceann deas isteach sa spás Prabhasí sin. Chunta deach na Prabhasí isteach a lámh an tusa. Stephen Kane a casa scór glóite. Agus ní éiteach an cosantar mór níl an fí sin Brian Ivers. An second a tháinig an sitar isteach. Ní Kane anna chuir isteach sa lámh ar a géad éireacht. Agus a chéad scór ag Stephen Kane mar sin fuan ar lína lán tusa na Gaillimh ar fad éis scór ní amsú. Ceann sin grúte ag Lohan. Fáte eisiau Gaillimh agus an tam seo Ty McCarry cuirtú dóra scór agus ceann eile fáte Taig. Agus Gaillimh ríiste freagrad le scór ní. Martin Dempsey soch grathach go dtí seo. Agus bu benach lebel siad an chéad le. Zimmer a siar. Jack Cullen gur brúch réidech. Haidí lo Brady amsú. Sean Moran sin faoi bhrú. Ag gón cinsach ní le cinsa an nón brúch réid. Agus Robert Burke an ceann stasna ag Joe Roach. Costans Wads an tam sin sin an cón ag Kieran Gettings. As befuinneamh beidir ag Loch Garman go dtí seo. Loch an dá scór. Ceann leabhlachailte. Joe Jack Cullen go Loch Garmach ní éile sí áil. Fáte Callan, Ronan.
Joey Tobin, in the buntage the footy Tobin, to the Domhnaigh Tobin in Mionúr sin. Craobh stach zo lína lán tosach fi Jamie Kennedy ach. Í sin Rossa Vila Gruchtal mar sin tu mu dras. Agus Béidir go líocht an seig Dara Ryan. Sin Seaca Cúd níos túiscecht a se. Nach sin seach slap back Egypt here go lína Seaca Cúd chéin. Agus e bula dro Chúlan Mhórdha seo Portlaoise. Agus mata an ríanta se in na chunneach níl háíide in rí go fiú Tráchtaire Ryan for se puck Seaca Cúd níos túisce. Ceann sin fadacht a sí gear agus well an go can lamach. Níor hanga sé intach léocht a leis í chur an áitiigh nach Seaca Cúd. Breathnach. Ceann dáin up sí seo go taid McCarry níor eile sí smachtú chéadíirecht. McCarry casa agus in Gaillimh gear a Garman. Ach ceann sé mú. Chead cín could mú ag Gaillimh mar sin.Tain Loch Garman gear. Jamie Downey dina Garman tam sin mar bhí ceann sin don seoch. Níor dar de stachaig. Dína lántasach Jack Sheridan sin nach Zachary Sheridan líort sin a rutal. Agus a sin O'Connell. It's McCarry rís an uair seo Paddy O'Neill falling ceann sáid. Dara Ryan. Stacható Kennedy agus Lee Murphy sin an Murphy. Ruchtal an Rossa ach chur cumán má ag Kennedy ed. Agus tríochtaí Kinsella agus a sí sin Haran Sasson a Kennedy with Kinsella. Is she casa Carthach agus muir cool sásta gur chaisí a dóhan tíomh stigan lína posta agus scór an tíú ceann fáte ag Loch Garman mar sin. Bhearna i dheis go sé chuirína acu. Stephen Kane again ceann a ruchtalach léiteigh deas ag Dara Ryan agus tu sé sin eis go gúlbode. Ceann don tíireach. So fair Limúlí sa ríis Kinsella. Agus Callahan smachtaigh deas tá luas faoi. Which an pass hurt ag an am ceart ní go pass a hurt orachar. Agus bhfuil tá sí sin críochtaí sa gáineal ach ní a gáil na hangaí. Ach Ronan Callahan anáha gotí se sa glufach for se beidir buile dearnach tá se a tíomh líne agus Cluiche tíochtasteach. Ró agus tíir sé sin deisce dá Lopáinisteach agus mé risce isce hurt isteach ar barc mar tá se Harbh dámata te. Agus Precious Nimerton seo agus réitir a héana fáil le go misce. Mar sin Gaillimh agus iad híana séal náid tíchan cín agus tiltte go gotí seo cúil sin ag Cillian Roach. Loch Garman héis fellsúla dúnamad tí cín fáte acu. Péad an Nimmert ceann of puck Seaca Cúig. Ach tá Ronan Carthach ceapain. Ceann Susan éir bhí go leoramach fear Loch Garman fannach leis gceann sin tenta go maith agus cumán scuid sin in Uillinn mar sin sé a Cárthach bhain seo ag gur Goslóhan. An réitir mar rinne se le fear Loch Garman níos túisce. Tíadh an meabhrú hub na rialachaí. Sin Ryan i ríis Dara ceann seo a taistil le sí gear agus bíonn sin contateach lámh crochta fáte ag Loch Garman tarnaíonn siad Kinsella an uair sin ceapain agus í fáte Kennedy gur spás a chrógáin neamh leis fós Loch Garman tú scór igen blocálínta tu ag Brady Kennedy níor eile sí luasca Murphy in sin Lee i duna go maith. Can sé ceann sin amach á gúte go hálainn ag Ronan Callahan. Agus Gaillimh ná títa bheith scóir Loch Garman títa scóir bheith Gaillimh seo. Cillian Roach ín ceann sin smachtaige tá McCarry gur siar títa go maith McCarry. For siar fáil le Roach. Roach agus in dheartin ó Wadra Ward.
agus Tala go deas Tom sin Cian Hannon. Titan si Love go slón fáte leis an dóireacht Grím Gár go on. Agus in cean sin yes. Couple of seantain sin Loch Garman ar bhisi I méle chúl. Tá mai cepa go ón cinsa frial Tarrantara. Ní raibh logus sin hitseach bhaile Kennedy ní raibh leis nach má mar sin cosins bhá ag ón diogan na Gaillimh. Sa gúil Jamie Downey as Loch Garman sé mí siarmar sa simnar sa meis. Ach tá sé sin a fágáil sé Brady as Blán Rí in gcéantaí bhí sé na Gaillimh mar Scúba dúnú imnar sa meis. It's stú a scóráil an seo. Agus in lína Cárthach a cúig. Bishop is seo contuiteach teach scór agus bhí cheicmach scór an seo ag Loch Garman agus tá agus í fáitigh Jack Sheridan agus Sheridan a diad go má Shantamán Harn Sastan Gaillimh a ghol gear nuair sem mar eagad an costar sa meis sin Dara Ryan is sí siar sin Sibóca Taint an tíomhile Rossama Ivers ghil sí sa Euros Cluiche and Thompson and Jack Shaughnessy Gauristach Doror couple cush game Toki again Fussy game out and drop shot take Shaughnessy cool intach Hannig mit TJ Reid rein the couple shot na hin agus Dima Kintu Shaughnessy I gira sína ach skilcha cad go Lero Titum agus an chin a praba agus orachar agus ní rog sin chance ag Martin Dempsey a gúil Loch Garman agus sin scored das Shaughnessy bhí sé focus ar cháile for sé seant an immert Damse sé immert das ag sin an cón fáil Brady Líonú me dain sa géad leis seo Hannon siar ar fad Murphy Lee Cousins go má Tiach das ríis Callan an láh an tamar fad ní wacan leis go mán agus in Chinúsan te chumán lí choir an tasán sin scór all in your fad simply ríist a Ronan Callan agus well for sé cool again Loch Garman im Mionúr couple shot a chinnach sé gimmer te rás a fad should Kenny Murphy pass love a roar the Murphy agus tá Gaillimh cur leor brú ar les Loch Garman Shaughnessy Ty McCorry curtún siúcán agus tá sí fáitige an scóir Tyke McCorry Tícín fáitige an immert an de má feartach a cumasach sé slitter is tal sin Leroyd Pelle agus a crothún seo chamá Leathcheannais agus sí faointe fáitige Pasní gár na Gaillimh a gaibh open tamar fad agus an bhar na sin médi Brady ghil síos Teach an cín bit go seanta tre Loch Garman scór am siú Murphy Dina go má Glannan Murphy fád that tá fidhór sin ag Gaillimh Callan ríist Ronan ní éon ráigach ben ceann sin ardach ní bheith sí sa chrín tu Martin Dempsey mach leis an ceann seo gal scór sé tasa leis Loch Garman tu go sé sin fad an tíomhile í dhéon sa súla chuid go éimerí Tóbar an sin go Loch Garman Gary ficus suas Camu ard beidir agus sin slitter imi ráich na himráí fós a brandú tíomhile agus Aidan McDonagh Dina go má gafacht san éir go das scór glóte bheith an seo agus tá síán aintach ar fad is seaas a grúbí chéad éireacht agus Harn Sastan agus scóir le fáitigh Jack Shaughnessy agus go fearr beidir thosa máil go má tá isteach a glufa go láidir agus scóir le Gaillimh agus tá siad ag geannas ar fud fad na Páircinis agus i ceann sin fáte ag go slón mar sin is an áta bhí Loch Garman is a bhar na leidú go dtí híana na séile náide cad dóir déine sé náide cad tífet an áhran Ivers Dina go má Smachtaí deas ag Tobin agus tá scóir Tobin de gas an darna ceann fáte ag lán tusach Loch Garman
Smachta sin countering go Hurling. Tolach Garman liggin cad go ráide go georg san sin. I ggéirbh I fáil an sitar ash ach níl se áí a gaibrú up. Dar Ryan, sé fáil gúil bóide Martin Dempsey. Dempsey Cárthach an countrin. Tid síach a Slávid Joey Tobin. It's Robert Burke. Leis an country hugga. Shocked to see. Sheffield le Brady a fin country on D on that Brady. Brady gearing country chuchan cín bailach a bit. Senta go Brady to sé héna to score. Agus tá sí fáte Brady an score. Chuseachan cín in the chush in the rogi in the chumon. Agus fiera daidir sí ficas suas agus í cheol ar an sastan. Agus well furin Kenneth Burke comportach go má agus í seo. Young na puck na macha ag Loch Garman tíb seo cáidir í sé léamh sa mar duna go má fágann sin ceansin ag Ronan Callan agus in ceansin agus ní féidir gáil stoppas Cluiche ráirt a scórála agus tá sé tíocht ó choláit tín se de bar duine amháin agus well tá cheappa go mé beidir le baniste Loch Garman Martin Berry sú le leaham agus beidir sosáil agus Daru, dan nou in je wist as er roze gegroeid naar heden, maar gewoon je de job is je as er roze gegroeid line. Van Leathcheannais zelf weer bonden nee. Die speelt met Spórt tegen Brady. We komen de see sheer. Brady bezig Mionúr is een ganelle hoogjallig. Kansen mag van de Ivers. Ivers kan gloten. Staat zo Quinlan. Quinlan, dat is positief is de maar niet low. Ach, Murphy te te machen sin Lee Murphy cousin dínta dintaige hí ach response ó sa chóir agus Leor Darling ag taid McCorry cuirtú cúlín eile agus Gearann sé Gaillimh gomán agus post a builte gáil ríis dóúir tíoch an númed eisteach sin fáitigh Loch Garman íist Dara Ryan go leor sé a fáitigh Dara Teaching country father, it's Joe Sheridan. Sheridan in country figure source. A hen agus éad on McDonough. Comes far for McDonough. Dóriocht. Agus sé Brady Lee Shaw sus go ráide. Mionúr san éir to go on Thompson. Agus puck siút an réitir go cathú in sitar sin. Anig Paddy O'Neill go láidir amach sin rúise san éir go maithe. Sin réitir go cathú sitar. Is happen go réitir le cantle. Éadán McDonough's Blonry agus Jack Sheridan agus cinna ceartú réit mar bhí bhirrta go. Ní hir gur tharla mór an atrab héis go neachan sliteach an cíneach beganín méiseáil agus bhfuil réitir ag ní seo tábhaach go cinnte nach leanach se sin tá caibhinn swaid ar a bhirrta go. Tá go glas an dóthaíomh ach seo seans go Jack Shaughnessy. Die dolam, goal score for te Gaillimh on the puck in the zero go seo. Go die turn said 8 nummer is fike kaite. Ceanna mú, ceanna bhfuil a posta. Agus Shaughnessy leis an ghuita a méadún seo agus in chécheán fáte ag Shaughnessy on the puck in the zero. Tobin again country nach ní aine sí chuine leis den lámh. Cín Hannon á léamh sin. Agus scruminis leis an sitar sin fogus ús Shaughnessy ríis smachtaí go deas an chumán. Pass lámha tenta go deas an flickbeg chun cín. Cha fáidir le lónach leis an léiteigh Dara Ryan agus a bh féirt go Dara Ryan. Cé go leor géilte ag Loch Garman tá Dara Ryan ag cumán seo. Ach ní teis an smachtaí ag Loch Garman agus seansan seo eile Gaillimh. No sé Stephen King gur chun cín. Im mis sí, cumán briste. Agus fós Gaillimh gur beidir scóir lamsú agus Callan a ríis. Ach an nuair seo ceann eile mú. Agus an chud samí sin 8 cín chun mú Gaillimh. Cé go 2-3 ag fáte acu.
agus basically léiríonn teis an tromlocht takeún ceantin Joe Kennedy gur tetamach Sheridan a héanán McDonough tar talla ach Murphy a glan suas agus sé Brady tenta go mai Elisha Kennedy Casa Sheridan mach fád a Tobin a seasa Gerald Snásach an Spórt tenta go mai ge Kinsale tíbiste coolla tasso Loch Garman ach níl a cool fáte acu ach tá puck sír agus an réitir á basic gur tháinig O'Connell amach agus inú fáil ar Kinsale ach basic puck sír rivision mar is puck éirice a bheith cháin amach Kinsale an agus an stitúir tetamach chafada seo as an basic inú fáil ar Tobin ní mór an puck na sira feiceann sa glufa se a chorbe. Tobin, a tíla se cool. Pointe tóci. Ní nach an séú ceann agus tí cína cum sin ar fad ag Joey Tobin. Agus scearhain. En numa doháin mar sin am cúti gortaíon. An brise sin a bhí a níos túisceach bhfuil gáile compórteach go dtí se dó tríd ag le náide sé. Bhfuil scór sa géad le seo. Bheith puck sleas an. Gintíocht a bant leis sin nach ar tíomhlíne cinn tú go puck sleas a bhés an go gáile. Agus Jack seachtasí a hócas an ceann seo. Bhile nach riocht an na championí sinseir chun dé gáile ceann sin smachtaí deas ag Taigh Macari. Tainn sé siarchmhaid le Robbie Burke amige agus go leor amige únta bíonn mo amige ach an ceann sin ar an sasna Burke de go deas aige. Nuair siad gáile tíochttas an leis seo le scór. Agus an réitir ceapainn a cuairtú an slitter fi an second. Agus cha an réitir a héana bhla mar sin lehama agus tugad Devon Brian Kearney cuairtú an slitter gáile ar a sábhín sós a géad leis seo. Agus bhfuil bhí híon na cad gan éon scór ach go túsach le fé. Agus fuair siad ráta scór le go híon na cad a lár buí mar sin agus fágad deis an gáile compórteach agus beidir lecha go glufa Leathcheannais in scór lehamann seo a glufa Leathcheannais fhí seaplainn déag orthe ag Electric Ireland. Gáile dó ceirdeag Loch Garman náide sé bí gé eisling go dár le fhí an denimid nó mar sin. Ceann sin sasna smachtaí go hálainn an tamsin Cahalán agus Ronan ach fágad sin contract seo mór an captaí na fórne héis péidir chud amú tá ceann sin ar an sastan. Spás an seo ag Hannon a híomh le clé agus a sí tóiste go deas ag Hannon an scór fad. Se gur chuir chun cín an pass lábh Cahalán fós a gimot as chance chúlann seo cínte feartíhiste fáte bhfuil cúlann seo Roach cól ag Cillian Roach an briste gachtain sí sa fada briste go deas blis a scór seo bhí Joey Tobin. Agus I chéad éarthaigh Tobin, chéad scór, freigrama agus rá scór fa sí sin. Chunta deocht na freabasí deach a lábh an tusa. Stephen Kane a casa scór glóte. Ceann sin bise seo chunta teocht deach scór agus bí heicmach scór an seo ag Loch Garman agus tá. Agus I fáteach Jack Sheridan. Seachtasí gáiristeach. Seachtasí gáiristeach an dóróir. Cúpla cus game tóci aige, fós a gimot an drop shot ag Seachtasí. Cool into. Duna go má gafacht is an éir go deas. Scór glóte bheith an seo. Agus tá sí an aontaich ar fad. Is se má. Smachtaí deas ag Tobin. Agus tá scór Tobin de go deas an Domhnaigh ceann fáte ag lán tusach le Garman. Chuchan cín bailach a bit. Tenta go má Brady tá sé héanana cuairtú scór. Agus tá sí fáte ag Brady an scór. Chuir se chun cín in na chuis na rógaí
Fáilte leis mar sin agus an dó ar a Páirc agus Loch Garman tíochtach a híomh clé Gaillimh tíochtach a híomh deise agus bfuil Gaillimh písa mach an cín glufa seo dó ceir déag le náid sé ag le hama agus bfuil obair le duine ag Loch Garman agus stoi beidir rud a smúg Loch Garman is na Iomána an clufa seo beidir misteach a chuineáil an clufa bheith sac an teatan seogain ceapin le gunne Clárnú lumnach a bheith siid. Bhain se mar seo be Gaillimh sa Leathcheannais Gaillimh a gunne chiilchuine teat jogain. Té tafodí be Loch Garman gimmert leis an sa dáile atá a gáardú go bheith gan. Tá cían Hannan. Hannan ceann sciúpíisteach. Smachting Roach agus tá scóir le. Fáte Gaillimh. Agus ceann le fáte Cillian Roach. When two spades if he tested all lads Loch Garman fought a Gaillimh Concha Fada He's Keen Hannan taught Dara Ryan me sus mar Le Husach Keen Hannan force a gimach leis Rohrain the Intach like Hannan it's all Tyg McCorry Tyg Concha the Hannan Rees fell into Roach Casa and Dara fell into it and gets free on the buntish to Cillian Roach agus tá Dara Ryan mi sus ar a dahat slás mar sin gimmert in anad ifir a híine agus tastí an rud a cínt bhfuil Loch Garman Ciaran Gettings i mi mar leachú lár sean téisce go man seo ag Jack Shock sí le ceanna a chur chlár an scór Gaillimh agus Shock sí le péire sin a bharna médí Gaillimh sé chuúdín déag Atrabanis. Murphy reached the Mochan Keen. Downey better chance to focus on Doror. Kinta Laighean on. Shocked to see Hogan puck here up Numa Dachin. Go Craobh to Hannan. Goffel to Gazasa Kean. Can't Sasson Gaillimh Cormer Tassin try go. Roach. Shamorn captain the Fornia. You muck a pass on to Gaillimh agus V for agus Quinlan Paul Lash Jetta Gadasi Downey scored Tassel Loch Garman with Downey and Ceann shoot Tá scores S at Asher because he can't score Gundorla ag Loch Garman he's in country Fotig Jamie Downey Chamach as Lovan Tunti tak is tackle Loch Garman Shevin Nidig Thomas Fenlon Don it's McDonough in the gama go Sloan girl she's a stitch near Hango shan your smart shan kid there and kid tangwell skisha she's nushna expect me smooth tea cuz in child glass Loch Garman fought Jamie Kennedy she had to call to Kennedy Smachtaigh go hálam an sin chéad teagmhail deasig Roach Graham Mhórdha Roach we're in the buntush teige ach í hastin se scór ítach Cháchuí fáteige ag túsa chéada mis go bhfuair se íana héan sa géad ar fad agus Cillian Roach duna go máin tam sin Fáteigh Tobin príomh scór líbhí agus sa géada ach Come on, nach race rog Tanya Shear agus Cárthach racer. Agus Joey Tobin. Is it a Hain agus Dara Ryan a bit pucks here? Agus Tobin vertical foot puck na series scale that. Country Bultig Tobin agus tádas go sé ar an tasan you're sicha you're an tangwal ítach leis sé trach siachta síos náti bhí sé dhéara as a chéidir le fada go háscóir sa chéile fáte Loch Garman Gaillimh go gear botún dint an tamseo
Robert Burke agus Downey fósa gimach leis. Kinsa tí mutar in the buntaiste ige, Dara Ryan a tuairt faoi, is sé dasóg agus tá sí sin. Haran Sassan, scór mag Dara Ryan, chéad iirecht ige onimmert. Agus tá spontas níos ar hana héananig Loch Garman ag tús an dáir leis seo. Pishin sin ó láha Jack Shaughnessy agus titan sí machas láha Stephen Keane agus puck sír eile gúte Loch Garman tá go bhain tamsin acu cuin in nuair sin rinne má agus seansaí Dara Ryan ceanna le chur a chláir scór Loch Garman agus tá rí sin acu sa dáir le. Ryan mar sin gearbeit an rí úsáid stíl das siimplí ige na puck an sira. Cantar builte an ard ach tá sí an scór agus chéad cíne sig Loch Garman. Agus ó dí eile fáil fiú réití bheile cub i bhí fiche tíochtaisteach an Thomas Kerwin an áit Kenny Murphy. Agus tu Kerwin isteach mar lácholaí díideach isteach Cillian Roach a bhí crothú deachgurt go Murphy. Ag tús an dáir leis seo. Counter gafta snare Kane. Stephen ardach bhí cheamar sin na gaibhers agus tá. Rís gear ag Loch Garman tá rí sin acu bhád níos acu. Paddy O'Neill nis. O'Neill ceann glóitisteach as ó Downey. Downey gear casa getóg agus béismach Dara Ryan an passáil. Pass fátige agus scór le fáti Dara Ryan. Chúcínis ag Loch Garman. Agus béisu bhfuil siad atóg agus goláiste go seo. Dú 16 is le náide híineag. Agus an 7 me caite sa dáir le. Agus an chuí i gár dún seo ar Lortíide. Ach fósainta sin an canna nágal fada. Zo Lohan, titan siú a Lohan agus fan the guy figure sin chun na steach ní aini leis Sean Moran. Sin beidir nach chuil clufa se haar fós ón Whelan gin cantra hoigal. It's coming pool of vogue. Canchin agus jasmachta ag cuineann alá na parceach mór na héineistin sin. Stephen Keane, dyna gyma. Canchin isteach jo Taig McCorry. Pwryn si fi chwys, haig. Taig. Can glótig Taig McCorry, tasta falla Roach. Roach yn sigurol himpel Kerwin tak isteach. Tainseach yn Keane. Roach yn cwrtw cool beidir. Fos y gymocht, togyn sian bwyle. Oh, tamad is tasta bwyltige. Tain sian asag Roach. Bwyle sian eista, ach blocar ma dyn Taig Kerwin yn tamsio. Tamad is tasta tuf gyma'n sian Portlaoise. Agus bwyle sian glán dira salora. Ní ro sians ag Dempsey sa gŵl. Ach siacna sy'n eisiau beidir sgwr am siw gaile. Mach fadla Burke, Robert, Conscience yn air, Contertach, tenta gymag Dempsey. Agus Bullen Dempsey, cha fadis feid leis. Agus Cárthach a réitir, Cárthach fadda gael céad am McDonagh mach an sin, Love Dream fair Loch Garman. Agus Shanty Loch Garman, cean eile, am siw. Agus gael fi dói Cárthach yn nod y Sheikh yn cyn le hamo. Fy'r Sheikh cyn ffote ag Loch Garman. Hys ni'n nwmed, mae aydyn y Dara Ryan yn cael ar stasan, agus fi Cárthach gygwrwch. Bwltig Ryan, agus bwltig y snastige. Shishin, agus Ashin fáte. Bhí cheacmach a gettings in eile sí figus suas. Tenta go das, agus í fáte seo ag Whelan. Whelan lárach brílisteach. Go háling ag Sheridan. Sheridan. Tenta ag Tobin. Tobin ag ar cross at a fáil dintin. Tá rion na buntas tige.
As she fought to Ryan, Dara, someone to go Connell to goal. Agus fud Loch Garman and buntaiste, there's the Grutu Puxir. The first real the buntaiste. A ho Connell to goal. He's going to Dara Ryan, Chunyal Ishel. Chance, egg Loch Garman, Shannon. Both to pass on the Sorv Yaku. Agus score Nisha Tastoral, the fought Stephen Keane. Contra Leightig Ivers. Brian at Yatamach. So Kinsella. Zina Stasalova Kinsella. Told with a Craobh 5 Nishin. Gadasig. Sheridan. Costage Gadas. Sheridan. Unchi Sofada. Neil. Agus a Faris Ganohi Gadisha Garalio. Oshin O'Connell. Sador Dasha. Goslone Girin Conscious Matu Oshin Gentige. Score Tastoral. Tá fear leishin ach nu cush came toki Goslone. And get near one shin get a chance. Good Dara Ryan. Connell chur Florence score go Loch Garman. Agus Loch Garman gimmertle a wadi spoon funyev Sadorla. And shed garnish. Tá diblo go velach one. A fós an Varnishin go ein chuni tegen in forne. Dara Ryan. Chance against Varnishin the Loidu Gadigin. Agus a Shinege, agus I Harn Saston. Connell a fought Dara Ryan. Segivin chance or Hul. Taking Glan Atrup. Agus Nina Mateg force in number 10. Taurishin a Lord Zun Tamerfad. Fought a Givar Kennedy Dara Ryan. Gearing Conch na Chorord. Ach tá an cool body hepa, but here he love a dish it. Agus ni minic the cool body cart. Ach an Conch ni mi yesh. Agus a foril. Your Guardian score for Jack Shaughnessy and Puck Searshin. Think she macht Joe Shaughnessy Pucky Susan Cannon. Hannon stachet Joe McCory ach each divers mo rivet. Ivers Titsum agus grota Puck Sear. Agus Vince can himmer Craobh or Gaillimh. Ach ni more an ágaride. Ni dul agus a Dara Ryan sure fadishin. We're Tivlina go cantla Brian Carney and Raitor. There's a Ruddy Hukushis. Is Puck here town. Go Loch Garman. Kegan the Coolini fought like a Vrahaga Dasta cool and Amakins. Took in Concha, Fada. Agus Doncha. Gettings. Shin Gonchin. Calm more mealtach. Ach. She couldn't stit Neil. O'Connell, Georg Murphy. I guess him Murphy Fada, it's not time or Simish. I guess not Kieran Gettings. I guess Loch Garman is here to the east. Court to score, Quinlan. La Vokaltach. Titan and Kionchin. For Keaty Denton better Kennedy. Got Shitter fought to Garlic. Come on, Intach. Elashik fought to Kennedy. Agus in Kionchin, Schultz, Jamie Kennedy, Farney Vay on the Harn Sasnon. Agus over Hrua, Schnachrohan Kionchin. Agus Shea Brady is Blonde Reen, as she's Gertie. Basically, momentum of Vishata on the fall for Garale. Shinigi Natrup, Fos, Ghanaian scored a Gaile, if a piece of ma. Bishop should look Garman to growth on the Bishop share fads. Goslone, Con Ishel. Joe Roach, then to go Roach free route, to real buntish thing Roach. Ah no, but a long toss at the guy of it. When you can't pass this hard for a shot.
agus seansaigh seachtas inis an Cárthach ar san tastan. Agus tá sé Brady fog a Port nimmer gáile agus Mikey Mair as ball a chríocht at tiasteach. Tíadach steach an inver sé. Agus sé Rochain agus an Cárthach agus Cillian ar an tastan. Agus an dí tiasteach go Loch Garman chama. Sé ón Whelan fágal Port nimmer. Agus yfir hochtig, Wally Kelly as Commentator Fintan at tiasteach. Agus tá different Fennan agus Garman agsteach go Loch Garman. Scored Asha Gaillimh mar sin an ráirta sin a bhí ag Loch Garman bristeachú. Féidir le Loch Garman scoring eile absú fáte Gus Lohan. Gus agus jam ó láidir Gus agus róláid ag Joey Tobin steach na Cléomhrach. Reitor tíach am meabhrún sin go Jamie Kennedy agus Dara Zimmer gan si bra from Cárthach buí. Hebba mar sin tríd an dáile ceann gear tócaí Cluiche amach fadale Cian Hannon agus Hannon a mú. Is féile Dempsey hol fád ríist agus hoppuil fád aige ar a sitar. Ceann sin fád a Kinsella. Luas a Kinsella, dummy big a Kinsella. Tá feartí bhí stíghó agus an ceann sin bloc líntach agus steach Laighean ceapain agus thug Jamie Kennedy faoi. Fear na Gaillimh. An láchúlaí ceapain sin an cóntán. Don chúis amach go Craobh sin le buile Jamie Kennedy a stoppa agus an Cárthach fád go réitear stoppa chuis nimmert. Agus a cuairla Israel ag fearúd na Gaillimh. Ag sé amach go Craobh leis an sitir sin stoppa. An réitear chula cant le mar cúil cínta nach raon rud mícheartach ní dom grá. Se sí suas cear go leor. Ach muid a tart le cearcha seachtain a caite ar a glug. Agus bhí ráirta scóirlann sin ag Loch Garman. Agus tá láchúlaí na Gaillimh sin an cóna sa mólach cear go leor. Sé amach go Craobh. Seansa le cruthaí ag Loch Garman ar chúl agus béidir meach an sábhail sin rinne Oisín O'Connell ó Dara Ryan cinúnach sa glufa seo. Buile beidir mór sicúla a cháin go Loch Garman cúla am siú mar rinne Gaillimh sa géile. Bise sin grúte agus a cabhaisteach fáte. Caite níl. Agus Cian Hannon faoi bhrú. Agus tuideach amach Jamie Kennedy. Kennedy a casa, teint sé siar ar fad. A dóibh Thomas Fenlon. Fenlon builte a taobh líne. Agus tá sí builte a híomh a clé aige. Bheith a sí sin crín. Takeíocht tá sa scáin sin sa seachtain. Bheith siad é sé rálainneach go leor na daoine tanseo sin tíobhseach. Deacrach a Gaillimh sa dáir le ní féilm na pucan amach a rútal. O'Connell amach a dó Lohan ríist agus Taigh Macáirí. Taiglan a bhéir agus puc sleasa bhís an Gaillimh. Agus tóca Dara Zimmer an ceann. Dara steach an lábha. Loch Garman dhéanann sí figus suas. Roach. Macáirí duna go maith. Taigh a luasca. Ach, tá sí sin beir ní bhfuil. Tá agus a rí beir gan sin. Tíir sé seo misneach go Loch Garman cumach áras tá Jack Sheridan fág a Port nimmer agus bhfuil a tíocha. Ceaping a tíocha tar a glóir sin. Fé trí, seachas tíocha. Alfie Whelan, tíocha bhí ar a glóir tí bheile an fáceach. Fiche tí. Alfie Whelan, tá tiatarsteach. Gishin grúta ríist a Kinsella. Dara Ryan, a fáte Dara Ryan. Dara Ryan agus an ceann sin a bhealach a cín tar an sasnan. Agus tá Dara Ryan is difricht na chúise sa tosia.
Mas na bheanna leid go ní gíine ríist nach níl a gaiide le Garman a thuir sní slúna sin agus dechar a howlú gan cool a fós ní dynamite fós a nimmer 10 Ten O'Connell fada TTG sin san air í fáte captí na gaiide bhí Sean Moran fi bhú a Quinlan agus tinta go deasa le Garman tuair de costan de wadní sársa dáir le seo Sitar cáilte Seachtain sí casaí bh a deisiúr seo ach tá sitar mí ar bh a clé an díile teisteach go gáilú seo agus 9 Glennon teisteach agus éisiú nuts Robert Burke Fáilta hins le Garman Sa mé marcin canse fi go suas bud an na bhróga chuir an sead í dóireach go deas an tamsin Mar Diverick Kelly nish the Irish an cansin agus droch fast ghfuil Kelly cáilte aige agus bhí an na buntais de fáilte aige agus inta go má fiad bhil Kelly bhí sé botún i chéadú cheartta an botún agus puc sír fáilte aige agus i chéadú le fada Seantaigh Loch Garman 8 cín a chud atrub. Ach tá siad riocht amach as nám. Sin Derrain fáil faoi leis an gan teagal. Agus an ceann sin, tí bhí stig an na postíigh Derrain. 8 cín atrub. Is chéadú le fádan is sin an Connacht go gear machfa le Domhnaigh donna. Don anhaach an cín. Tinta go deas a Gaillimh seo. Tá Mikey Mair híomh le cléach bhí. Stephen Keenan ar híomh le deisiach béidir neighbour semach Stephen Kane. Botún dinta sin i Paddy O'Neill. Kane a casa agus bhfuil 9 cín atrub a ríist. Níl. An díile i Gaillimh de fichití an seo. Thomas Higgins a steach ceapin. Agus tíataisteach an áit ifir de gos lón. Thomas Higgins istí go Gaillimh. Cán sin léite cinsile ríist. Gluimid bisisí fása cinsile a héanagus Kennedy a casa siar a hainse. Tá sin scór an Craobh Thomas Fenlon. Tá sí sin an áard bhfuil si crín níl. Agus níor a bhá i cheapin. Agus tá se 8 númad fu Gaillimh an scór. Agus cúpla seansa go i meas na hamas sin. Béidir go gréachta siad an ceann seo. Ach ní le Higgins an ceann seo fi go suas. Agus bhfuil íad clufa seart maidin le Loch Garman cúpla scórálaach. Botún dintan tam sin. Jack Shacktas í siar leis an lán suas. Blocail dinta agus níos cinsile. Chóthain cín, seansaige. Ceanna le gón. Bhí sin obair ar fad. Ach níor síochta sé. Péad a chud amú. Agus ar bhealach déiteach an bhearna sin bheith leidig i séchúnín. Ag Loch Garman nach níl. Nú seo tain O'Connell Joe tíomh na seastanna. Níos ní gaiide le Gaillimh. Puckmach sin a rótáil agus puck sír géilte. Agus deir roiin agus macha caiise seo ar fád an thard seastan. Ryan a bhí gimmert. I gibh a sé a géileach an cáin sin don séireach bisisí. Agus set an cón na chumán i duna go má. Fáteach Sean Moran. An sé faoi Rú Moran. Agus é sé siar ar fad. Agus é sin O'Connell. Bib glas. Nús a guslan geard an uí. Club na Connellís lág an tíl.
Can't you fussy Dermot Zimmer? Tasting score Gaillimh. Zimmer. Imi Chun Keane and Higgins. Ach need a pass screen. Agus late to get Dasa Kieran Gettings. Toch fast a macha Gaillimh Squilce. Fussy Keane Hannon. You're Utman Gaillimh. Ach wat dan krijgt nu les score. A vrishach beter score die. Agus Craobh Loch Garman. Agus Fotse. Ronan Callan. Die Mias Nimmert. If a piece. And Kianchin Fotse get. Agus on the deal. Serstach Gaillimh. Agus Anthony Ponier to Serstach now Stephen Keane. Ach should score more Gaillimh. Agus in Kianchin Fotse. Callan. Agus is howlag of a cool tastal o Loch Garman. Bish Grutze. Ik Sean Moran. Hier het Alling. Kianchin stays in regular cheese and Stitter. Fortelash Higgins for you. Come on, ma, Jamie Downey. Wadi saw here with the egg. Loch Garman, Sadorda. Vertical Tittimer and Tal and Thompson and Gary Fukusuas. And if you wheel him, Markion look up. Fought to Dara Ryan. Dara, I guess, falls into Dara Ryan. There's a rate here. A happy all can't on him, right? On the Ella, you're on these into the Harvete on the Loch Garman, no shot. On Kinsel Fogga Portlaoise agus Lawrence Cloak is Serstach. Tá be Cluiche Mionúr Pelle bon trú na Mhórdha í bháile an lú. Cluiche sin fáil í TG Carchama te seachtacha firstach an fel hit nu agus chun lú í gura tí cín a hotel sinseir faoi fiche agus inis faoi seachblan ag. Dara Ryan. Ceann sin híomh na lábh clé an sin. Generally Cluiche fui fiche bon te cédín chumá bloc lia for the ceann sá Gaillimh te cédín agus cil chunne iad sa bócach a gunne Laoise mar sin ben Cluiche sin in seo an Portlaoise ag lethir tuaise seach te cédín mar sin neart action omán agus pelle siatagaí Spórt TG Cárthach Gaillimh agus Cilín Roche gur an ceann chochan cín an a bhróig agus í fáte Hannon í Gaillimh score Titian Hannon agus cur cumán. Is a foot dash from the Gaillimh machine to the Tálach, then was Nimmert. Concha late Lee Murphy. Cliff Mag Murphy. Tittenchach, Tainchach and Keane. And is it Tom and Gimmoch the Nisha seen him at Nimmert 10. Loch Garman the Gashella Fosaku, Achan Rate Sur. Yapping is a card to get Christopher Nimmert shot. Agus Kurtu Clugnet on. Come on, another 10 minutes, come on. Agus Ronan Callan thon. He made a fork all go for Pisa. Agus ídach beidir Harlos. Team McGranchin, Rooney, Custa Omwan and Gaillimh. Then Keane's going to pop her Joseph Agenta, Agus Tá. Agus Gaillimh mission sausage door that. Few good in the Greek. Ach Loch Garman the wide knee source the door that shot. It's different when you're Dara Ryan, which is does yet. On faded up cool up. Can Goffel just in there to the Gamaku, Tobin, Gerhon Keane, Tittinsha, Agus a Glantas was fear. Like Mikey Mar, Loch Garman could to Pokedike. Agus Number Kush came in, took you from the Gaillimh. Agus ír le lín at tuisteach ingan zíomh dóide go Gaillimh. Agus seantaigh Dara Ryan. Seisteach is run na postí anú. Trach má beidir faointe thug agus stáid nu gin atrop. Cansin, glóte Dara Ryan. Is an money an bhar seo. Agus cuioine nachfuil Loch Garman. Gimmert gan Sean O'Brien. Agus a méise fáthób an tatan tugan.
Howlanish Commissions the Bouty College in Breathnach and your Cluiche in him on the Oga shot. And Gaillimh so Cluiche Canish a Google line. Conscious Shachadolina Lontas in the Gaillimh. Deep Ponyard. Joe Roach, Papagias, Gloon Roach. Canty Loch Garman ra achterstach Scoopy's phase loop. Time game up by Crichtin shot and his face second. Roach Leash, Gubberga Craobh. Fought to Ashley Tiber Corey. Cassan Tyke Heave Warren Hivelle. Cluiche lads Loch Garman. Agus in Shaskanuma Katse. If the Ficky Hien, it's a Shdaka Hama. Shnakin Lachlan. Agus not Jack shocked to see. Conscient Spachty go Hawley and Thompson. A gear Leathcheannais. After Kush came in took gigs. Oracle on jobs at the greater. Can he Carthach into father get? Brian Kearney, yes. Dara, his job might to get Petit shot. Dara Ryan. Jack can gloat in Sushkig is a very on the light of a shock goalie Kihedor. As well, Mavi shit. And as of Sean O'Brien is the puck and zero. You've got Dara Ryan more on the move, but seen the med gan Huti Gertian. Shocky Natrub. Peter and Chanchin. Vig Dara Ryan and Salvatore National O'Connell. Hunnish Ashin based on Spórt in the Fornia, Gaillimh. Conscious called to Loch Garman. And just don't share on the shot. Score and try Gaillimh, Neil. He's on to Ponyard, Conscious move. Scoopy Haynes, Martin Dempsey. Stachel Downey. Late Kennedy. Kennedy, Ibranu, Stachel Murphy. Downey, TV Stiro, in the pass on Green, Pucky Susik Downey. International Kennedy, Kennedy Bulla. Well, Hasach, Oroch or Notchin. Zeta McDonough's plan Reenish Amage. Holamachen shot, I guess it's Shittered Lesh. I guess Machfala Cone. Hannah can't don't share Sassna. Can't Pucky Susik Lean. Can't score Lamshu. August Ta. August Shunan Kiana Kintos Bone the Gaillimh. Comer Tass for Yere. Making a Ibru go Craobh. Puckmach Toki Scoopy. August in Conscience for it. Having a shake Lennon for Yere. Mikey Merritt at the Mach. Marl past Love. Skills it. August in Hedirox. Joe Roach. August in Raider capping all the kind of page. Punished at Loch Garman. August Puck Searton. Raider Raider Aga Cow Shitter. We have TV leading bit to Coolio and Thompson. August Dara Ryan fall for raid. August Yapping Gibinchin Gavek with Zed and Cluiche shot. August Gaillimh. Gruchtel and shot. Cushion can't show it. And Saston. Ashin Zinta, Dara Ryan. Scoreline better than Adog and Raider, or a quarter shitter. Vic might be a pash to one earlier. Don't see him a cut it. What's it lean? McDonough, Adon for shot. Shot can't. Coolin one on your mercy going to look arm, shot to him. You wish I can't shot. Agashine. Oh, it's Bantamach. They come on the Olga. If we shot with the Gaillimh. A Leathcheannais line, so should I reach Ed Kilchunne, but Kilchunne and Connasar of Loch Leah, Trununa in and scored Breathnach and shot Portlaoise, a Portlaoise Leagueshire, Gaillimh, Domhnaigh, Loch Garman, Nod and Leathcheannais. Conscience Sassna, Smachtia, go Hurling and Thompson and Cahallan, Angus Ronan, Fogage and Contract Sean Moore and Copty California, H. Páirc for the move, thank Conscience Aaron Saston. Spórt and shot like Hannon, he will have a clay, I guess she touched the Gadas and Hannon on score fod.
Gearhurt chun cín an pass lábh Callan. Fós a gimotas chances Hurling tra cínte. Fartí visne fáte will cool and check Roach. Cool! Killian Roach. One Bishte get time she saw father. Bishte gas this scored Trevor Joey Tobin. Agus he here like Tobin, hit score. Fragrama agus raw score for Shishan. Hunter just in Frabishi stach love and tussle. Stephen Kane a casa score gloats. Catch Bishop Bishisha Kunter to score agus Bihekma score and shot Loch Garman agus Tá. Agus he fought Jack Sheridan. Shocked to see Gaurstach. Shocked to see Gaurstach Doror. Couple of cush game Tokiege. Forcing him out. And drop shot. Take shock to see. Oh, cool. Donna Gama. Goffot to Snare Gadas. Score glue to Vechen shot. Agus Tashion. Into Harfad. A shot. Smarting Dassi Tobin. Agus Tá score Tobin to the Gadas and Domhnaigh can fought sig long tuss of Loch Garman. Chochin Keen Balach a bit. Tinta Gamag Brady to Shaheen to score. Agus she fought sig Brady and score. Chochin Keen in the hush. Keen Hannon count Skupistach. Smarting Roach. Agus to score it. Fought sig Garda. Smarting go Hall and shouldn't forget Tango Dassig Roach. Gramu Ward Roach. We're in the buntush stege. At the Hastin shot score Intoch. We're in the buntush to Ege. Dara Ryan at free. I should Dassog. Agus Tashi Shin. Harn Sasson score Mark Dara Ryan. Kede Irochtige. Onymir Castle Getog. And the base match Dara Ryan and pass all. Pass Fottige. Agus score Le Foti Dara Ryan. Hukinish Egg Loch Garman. Come on Intoch. Ashig Foti Kennedy. Agus in Kionch and Schultz Jamie Kennedy. Farney Ve on the Harn Sasson. Uterisha Kinsella. Dara Ryan. I fought Dara Ryan. Dara Ryan. Agus in Kionch and Avalcha Keens Harn Sasson. Agus Tá Dara Ryan is different than the Chusha